abaphezulu ezihlalweni ezinkulu zosemhlabeni abavumi noma wenyukela indlela ibanzi mfisa ukuyekela umadoda ivule isport ngale ha Ngo Umntakatana bheke la Akumavidiyo engizadownloada kuma game madoda Angikaze ngiyibone impela ha ngale ngoma madoda Wadla man ay nale game ay hey kudala ngishaya ba Ibo Takana namavidiyo labafana Uzinjani ihamba ncane ngangaka nje la igame Uzinjani Ayiphethe kwenze njani lapha yazi sabathengisi la Sabathengisi la download le game yenza ncane ngangaka kwenze njani la kwena mama ngithengisi la download le video download cishe kwaphela i-hour ngithi ngiyayidownload ayidownloadeki Hayibo Angiyena nje lo muntu lo kodwa Asambe sobheka ukuthi angena nje umuntu lo uqashela hey yazi icebe lihle lezo lo Hey wathi yazi ngacishe kuvuyena ngempela Yazi phela abantu laba savele behlupa kwamanje sebevele bazenzele nje buka Hayi abantu lapha ayabasicabangeli Hayi lento Ese ihleli la Sawubona Ngicela ukubuza la ukuthi le datha olisebenzisayo ngabe ulithatheni hayi kade ngathenga leli manje njengoba nje lesitolo lishisiwe izitolo ne-lockdown ibhokile ngabe ulithatheni kade ngathenga mfana le datha ngathi ngakudala kabi ngangilibekile nje ngisasebenzisa leli elinye imancane iphelile ngithanda ukubanga naleli manje sibona la khona umuntu oconnected nje la ku-Wi-Fi i-Wi-Fi i-Wi-Fi eyiplayer nganothi ngiyi-Wi-Fi mina le ekhaya yizwa ngani sicela ukubona ufuna ukubona baleka mfana omncane Sabala bafana ngikasanga ngiconnecta kahle Yabanisele uzobuza bathi nyobako babone ngani ngiconnectile lo muntu kasakwazi ukujabula mana phela uqashile yabo bethi umuntu lo asimsile ngeke ngimase kanje Uqeda ubuye ukuthi ngikho. Kala wami